Okay, hari ni kita ada dekat event Jayco ni. Kita nak tengok Jayco J8, iaitu sebuah MPV ataupun SUV 6 tempat duduk yang baru daripada Jayco. Hari ni kita ada dekat Jayco punya preview untuk dia punya J8. Reinforces our commitment in So delivering J8 the ni perfect model baru daripada Jayco. Ianya sebuah SUV 6 tempat duduk. In an SUV. Okay, dia nak buka dah. Ladies and gentlemen, media friends, today's preview is just the very beginning. So kita nak jalan keluar, di mana dia orang ada letak satu J8 dekat luar sana lah. Kalau korang tak pernah tengok J8 ni, ianya sebuah SUV besar. Aku rasa dia dah macam D lah, D segment. And dia ada 6 tempat duduk ataupun 3 barisan lah. Beza dia dengan C9 yang kan kita nampak dia duduk sebelah-sebelah dengan dia, ialah C9 tu lebih nampak macam coupe lah. Yang ni nampak lebih upright dan lebih besar lagi lah nampak. So nampak dia punya styling semua memang ada lah. Dia punya asas-asas dia sama lah. Dia berkongsi sebab ni semua daripada kumpulan Cherry . So bila kita tengok depan tu, of course styling untuk the C9 is more aggressive. Yang ni lebih more like a family vehicle. So kalau kita tengok depan ni, kita tengok iras-iras tu, cara dia main dengan grill. Ada dia nak cuba combine German punya elements lah. Dari BMW, bukan daripada Audi, daripada Mercedes-Benz. Dengan dia punya surfaces yang dia main pun nampak very Teutonic lah. Straight lines and quite clean and neat surfaces. And I especially like line kat tepi-tepi ni lah. Somehow memang nampak more premium than before. Kereta ni nampaknya datang dengan rim 20 inci. These are 245/50 Coopers. And overall the build quality, material quality, I noticed a lot with Chinese cars, the paint quality is very good. This one is almost nearly mirror finish lah. It's very good quality paint and it looks memang high end. Tak boleh masuk kereta berkunci jadi kau tengok dalam dia nampak macam Omoda C9 sikit-sikit punya style. Dia punya dashboard, dia punya aircon vent dan dia punya kayu tu lah. Aku tak tahu tu real wood ke fake wood ke, nampak macam open pore ke apa ke, tapi memang nampak style-style dia tiru style Mercedes-Benz, the Germans lah. And dalam ni seat dia warna tan colored seats, and nampaknya ada perforated leather dekat tengah-tengah. And again, as typical sekarang banyak menggunakan double deck punya center console, where ada storage atas dan juga storage kat bawah lah. And kat belakang ni kita nampak ada individual seats lah, therefore dia jadi 6 seater lah. So the individual seats, captain chairs kat belakang ni, which is kind of unique jugalah untuk SUV. So that could be something yang you might be really interested. Ni nampak semua full features lah. Ada kita tengok dalam ada panoramic sunroof, dan kat belakang ni ada aircon controls. Kita tengok, and this is the wood just now I want to show you. Nampak macam real wood, open pore and all that lah. So the center dash semua nampak like the C9. It looks very much like the C9. And the material on this, the color is a little bit odd for me, but I guess that's up to everyone's taste. It's not quite tan. It's almost like, I don't know what color you call that lah. So let's look at the boot. So right now this is the third row seat is up. So dekat bawah ni ada apa ni ni speaker like a bass reflex or subwoofer kind of thing. Sebelah sana tu apa? Dia punya toolkit. So this is the bass reflex speaker ke apa ke, subwoofer ke. Ada 12 volt punya power outlet dekat situ. And seat belakang ni nampaknya macam quite plain lah, tak ada power outlet pun untuk charging. And tak ada aircon vent lah. So quite limited application. Aku rasa kat belakang ni kalau kau bawa budak-budak pun dia akan komplain, because
Ya, second row aircon vent dekat dia punya B pillar, dekat tiang pintu. Okay, so it comes with a power boot. And it's quite nicely finished, all carpeted, and the interior is light coloured, so nampak spacious. Light coloured roof lining and everything. Door handles jenis tersorok punya. Bila kita buka dia keluar macam tu. And kalau kita tengok dia punya pintu ni, you know, Chinese brand dia suka pakai pattern ni. Dan dekat bawah ni ada macam ombak-ombak lah. Sound system ni apa dia tulis ni, aku pun tak tahu. I don't know what that is. So seat belakang ni pun powered seats rupanya yang nampak ada powered seats. So high features lah. Dan kat bawah tu ada USB-A dengan USB-C. Ini untuk kawalan aircon. I think ada seat ventilation punya control kat situ. So there's ventilated seats. So it's very premium for the first 2 row. But for the third row is very compromised lah. So I don't recommend to use this as a proper 6-seater, but as a 4+2. Okay, mari kita tengok sikit dia punya front cabin. Kita start dengan the door. Atas ni soft touch material. It looks like kind of velour. And this one, I don't know whether it's real wood or not, but it's made to look and feel like real wood, to imitate open pore wood punya style. And again ada stitching kat sini, rubber line so dia tak bang tak ni sangat. And kat sini meter apa nama dia punya aircon vent semua tiru macam Omoda C9. Again the imitation pore wood, I think it's imitation lah. And the same arrangement nampak macam the C9 punya style. And there is a large storage compartment here, still ada rubber mat lining. And dekat bawah ni ada storage space A and C, and kat atas ni ada 50 watt punya wireless charger dengan ventilation. Ventilation ni sekarang agak nampak macam perlu sikit lah, sebab phone kalau guna wireless charging selalunya cepat panas. And this is the view daripada depan ke belakang. And this is the view daripada passenger seat. So the default mode mungkin ada jam kat situ lah, untuk you boleh pilih lah apa you nak. And ada this like frameless style side mirror, rear view mirror. Okay, so this is the engine. I think it's the same engine yang ada dalam the C9. I have no real idea of what it is. Kalau aku jumpa kan, aku letak je lah kat sebelah ni dia punya horsepower rating and everything. Clearly it's a turbo unit. Kau nampak dia punya turbo charger dekat situ. And these are high voltage coils direct kat atas plug tu. Yeah, it's quite a modern structure. Again, I'll show you telltale signs of a modern structure. Typically ni kosong kat tepi ni and they bring this orang panggil horn ni untuk manage the 25% small overlap rigid barrier punya test. And you can see that the main structure is down here, runs until about here. Kat bawah ni tak nampak and you can see that selalunya dia mati kat bawah ni, but this is where the 25% line is, and this is designed to deflect the car. So that's why you nampak kat tepi ni sekarang the new car. Saya boleh tengok, jangan duk ketuk kata tin Milo, memang dia orang buang. Ini semua tak ada contribute terhadap kekuatan struktur kereta. And this is the Jayco J8. Okay, sampai situ aja kita punya video pendek tentang Jayco J8 ni. Tadi terlalu ramai orang, aku sabar nak buat video detail sangat pun. So maybe kalau kita adakan masa lagi, kita akan belik dia dengan lebih dekat lagi.